Hello, khorang da thanga nai dimana itabok. Khorang video clear da kisa sala. Tabok khorang da thanga. Clear da khorang. Sarik ka ham jorna no. Tam khe tong bai kisa comment khai rebe de. Khorang da thang tabok. Drabit hello. Sarik ka ham Drabit. Tam khlai tong nung. O channel no kisa subscribe khai na bai di. Oro ang live phainai. Comment pin to. Ready kha nai di. Khana man de khanan chimi ang oro live regular nukjang nai. Tai norok. Phai nai na khanai nai phimano ang baksa join khai mano. Agi oro short film dajak tung upload khaijak. 10ta moto amsurong no 10ta suro. Oro live phainai channel ni bung bo mono salai nanai. Khlainai ko ang channel kaisa agini channel o jaga khlai phunung nai do short film o channel live phainai sarigo regular no 8ta o ke trading no tei aro channel mo khlaijang nai tini to khaimia tini kisa Sunday market volatile ingya tam khe tongbai norok kisa comment khaina ba share khai di norok ni live rogo tini tamrok khlai lekya probesh mai chai paikha probesh o saring kala 8টা 8:30
Ungna na kya. Angke cayaku kisa video live khai pai ulo cawasen undoka. Sabiang ning beke kisa sagaradi anorok sire sini nunu kawai sapono real life rogo video khain thangpo rogo. Chicken. Oroni o channel ni video no remove khaijak nai do. Garo only sudo tabuk katal video upload nai trading no tuyai. Khanan simi sarik ni attawa tinin din bahai thangbai ka sabegera de. Darani ni kami taimu tamak kai tong kisa sagadi. Drabit ani kami ke yang Chompong Nogoro ta angke to tam khai tong tabuk tu mungsa khaya iko video wono norong ni buskango ta kisa live phai kisa kogrok sagana channel video upload khaimani channel asuk kha 500 ke over nga hoise pono norok bai omo haike interact ya khunga ke ba nungke biang ningka David kisa comment khai di. O channel 21,000 subscriber ungjak tu oro short film agi khlai kya short film upload khlai kata unke omo height khaibe ne yang height khai oro channel mung chlaioi oro trading no tuyoi live khlai jangnai daily sarik ni 8 o Saturday Sunday simi asuk khaijak gabordi gabordi bo dikol ningka bazar ganani Chompong Nogor para bazar gana ono Bite Brahma norok ni bisingo kebo trading rok khlainai rok da tongbai kisa sabaila agi ya tabuk present ota khlai tongnai rok
borok S1E. What is your profession? Ani profession to ang video rong no bisi khalai jagu video ni samung rokta hongke tabuk to video ni samung komung thangka trading rok khai jagu to kisa haino jeman mani hongka montino live stream regular khalai nai ta o channel o sini borok ni bising kwbangma trading khlainai tongo haipano height mamangta where are you from Chompongnogar ni ang Jrainiya gana Chompongnogar nungke biang ningkha kisa comment khaila James Debrama ang trading bupurun sim trading khlai tong ang trading lockdown purogo Indian market o khlai ka do kunu samung khaijane kari hene hongke apuroga asuk experience buni rok nai nai je kota bomo haino basic khlai ke apurogo kisasa hongke amoni pore hongke content create khaithani mang time raja kha khlaijagliya hongka tabuk romdi 1 and der bosorok wngkhana haipano ang phan rok asuk ri khaya gota phan tamningke starting o loss making namusuni ang hani kisa serious
ang nabagi simi kisa rei fan rei khayuta hingke 1 year 2 year 3 year maximum rokni pore hingka fan rana antongota hingke tabuk funded account rok nawai khlai tongota aro hingkoto asuk nijini yakni rang rana nangyabla kisasa 4-5 hajar khono fan kabang kabang manu hingke hingke olo like 5 year 3 year 5 year ni pore hingka ke ongko kabangma loss making ungjak namu sungeta aporogo jori no ongoi thangi kake mane tabuk starting go loss jate ongya na tei fan kom rei khlaina nanguta experience collect khaina bagai hingke take funded account najak tongo funded account ang phono gono funded account omo katal khuluk drop omo mayang rasni o hindi ni kaisa creator boni funded account omo eko naidi omo thangai omo profit 10% profit target rijak hingke daily loss oro tongo $250 hingke maximum loss $500 ta profit target oro 10% ni tai $380 hingke omo completing nai aboni pore omo uko 5000 USDT omoni account buy khemani omo clear wngka ke 5000 real money manaita real rang ko channel ang regular life haino trading no tei system tai trading khaya rok hingka ke SIP rok khaimano norong bisingo SIP khaibo kaisa future grow tongmano ta wealth create khaina bagai SIP rong tibo saimi arok hingka ke sungdi ang side on bai ke khlai
James Deveroma income angin oko rebuild khainu dashboard pura boman to busra man kan idea puru asik nya umoro agi rongni hai RPM kom khaida bai kata YouTube song YouTube khalai choli thangmanani omo hai position nya sini state tota karon language matter khayuta tamningke joto kisu view ni upore sebla view jesi thangmano ani ne expense le kaisa video create khaideni same nonga ke out ni borok besin yang ni borok mane high level ni creator yata mane ekdom basic starting rong ni je expense khayo amo bai borok ni yang ni view phaimani sin yang ni view phaimani omo different bala aban bagai earning komungu plus promotion rok tabuk khalai nani motoli ata gatai se entertainment channel hanga ke promotion only gambling badete kun sikri hanga ke amo hai gambling khalai no channel kabangma borok ni channel thangpai bai mak norok news rok nukana ba khana kana ani mane ani yako ang tui tongmani channel se kaini dasa channel thangpai kha amon tui no ang norok saide man chido ani alada channel tongmani mukbang samani video rok upload khaiman channel kaisa tongo hongke ta kaisa channel tongo fun and fun production nei amo bo thangpai kha amo prai no fun and fun mane amo 140 ni upor 40k ni upor channel hongke mukbang ke 20 ni saka above 30 kasakasi tai Facebook go ba no Facebook agin hai earning liya on bagi Facebook go ba video rok upload khaili ata wati jawabai no rong yang rogo mia rogo sukang rogo tawati season paro tongke karen ni belai keno bezal kukugo sab nai tong kisa comment khaibe de biang ningkha noro
Bitcoin yang tolo su jorok phai na hai tabuk 62 last 62 jora phai kya su jorok phai na hai kisang WhatsApp share khai de karana do tini market asuklo ria hai kya ang trade na kham kaisa suk khana nuganu khana trade na on kaisa suk live o karon live o trade na nan kisa tabuk katal jora o loss pan thangma no bla haina rong na jagiri nai se hai ta ban bag analyze kaham ka khaya kari rak James Debroma brother nang nai da tongko video comment khai lagi sa nang trading rok da khai present time o Somrojit Debroma anu nahana da video khainani video bo ma hai video short film ode short film bang khos khlai jak le able tabo amro khai live o success sungnani rok khani tawan sukti time maganang thangdro
Oh. Khalai tong ha ke to na kamu. Tabuk le khalai liabla. Tam ning ke. Tam ni sa jotono ek time o rang puisa nangong ke rang puisa rok arok asuk mayabla. Paso rok ji. Ke paso rok nong ta hanya sa shooting le 2 din rok nang thangong ke. Nunga paso rok be pusok na hun. Maximum kisa ke sam ke 1k rok jago 1k rok tam khaina ne 2-3 din shooting time na male. Shooting bo regular ya maso highest khalai ke site ta khalai mano. Site ta tam khai mana sa mo. 1k ke phan che 4000 je phayu. Nin thang phai lai su thani no pusok yang thang no. Just brand build khaina ni popularity nana ni omo hairong ni bagai simi inke khalai mano ta. Tak to Facebook content create khainai bang suka. Facebook agi dollar besuk ro 1 aga kaisa rilo 1 million thangkanok saidaman 2000 tabuk 26 25 ni July March omo hairogo 2025 ni July no onko khlai content monetization tu mani July rok lai amon chai sekang rok besung man rok saidaman reels 1 million view thangka ba 100k reels view thangka ke tam khai tong bai nor kisa sabadi mai da salai kha horong khable sab PUBG rok thang do kisa sala sa PUBG thangnai rok da tong ke nang tabuk tam khaisa video khlai angke oi ko trading khlai tongo ta haino kisa jeng mani mane omon khe limit koroi trading rok ni khe ekbar srungui nai mankha nini life o hanga ke tei kono wanano nangle ta mane bui phai pano kaisa no YouTube o tabuk 2টা strike khai gano che nini pura career se full stop nangja khai thane 2টা se value sin career o sin borok mane je content create khaina rong dota 2টা strike 3টা ni to jeborban phai thangmano amo terminating thangmano ke 2টা non sema bele 2টা strike si only sin career usploy khaina bagita hingkan se ses pura 0 phai phai phine hinga ke nini tabuk trading ka kale ekbar srungui naime kha mane norok ni related ni bisingo ban tamon sanai
bosong norok sini tabok ani bosong pono ang pono koroksa srungi nai mangka ang just no pono ani upcoming generation no phurungui kalang thangmangke angkhale sung sara ranga jina bagai sung pungni simi romoi sarik jora je process khaimani a process omo srungi khika hangka ke a process ro khlaina nangyable asuk omo lifetime tongnai o trading le agin simi tongbo tongo but asuk easy okong ya khota platform rok kok ya khuni bagai easy to use rok nia tabo khotong baika fan karibo fan bo arrange khaima baika amo hai opportunity phaiketa hingka angka to haino si sini boro content create simi khlai lai tonglayu kisa $1 $2 rokni bagai hingka mungke haibon omo thanani bo ekdom risk haibon srungna nanguta abon bagui no srungna se swkang puila srungui nung bomo haike amono nini life o na nin thani samo depend kayu khana ang trade nanai khana mande khana market volatile ungnai mane US market khana open ungnai ogo tarogo 7:30 rong simi surungai 11:30 jorro kapur rokom market heavy volatile ungo khana trade naune tini ko naine dang tini trade na komo Saturday Sunday amne to amte no bui weekend bla ko losolor ya market nunuk jang nadi kisa sino ammo ko silver eko muke bitcoin no amo hai trade khaya kari bo laibo kaisa 15 year 10 year rong ni pore rogo kaisa amount wealth create khaima nota SIP ro khlaiye rog SIP rok search khainaila saimanjak na baksa sin tibrasan bising kabang masi khlainai saimanai ang malai ta nugo khlai tongnai rongno somorjit nungke biang ning kha somorjit naide tongkha somorjit biang ning kha nungke hello sab nai tongko 41 minute nga 1 hour ngkha ge ang end khainai stream khana hangke o channel ong nai ora gi short film upload khlaijak tong somorjit
gold orange sim pakai gold orange retreat enggak kayak heavy buying utane James pakai tabung le tam ketong James wedding ni bagi Canon R8 kahamda ungno sagrati Canon R8 ni sai Sony asuk tung Sony ni nadi umur tam sengkemu Sony ni EB series ni tabu latest je kok mani tam model number ang sami amo naik sabana Sony EB ni series ni apras gana rogono manana R8 bebak R8 batau 1.5 rok sung thang sinap mane 1.5 rok sung thang sinap le EB a price no ble Sony EB ainda ang Amazon o kariun EB10 na EB10 Mark II amo the latest Mark II version 2 amo nung na amo ya I khalayo halka se ekdom onko heleng sasa iko amo sala EB ala ILC 7C iko kaham Mark 4 boy ko 196 rok sung siblana Mark 3 le amore liya ham liya asung liya iko mo 990 khorang clear thang Sony $125 sible Mark II amo khatam nasuk dam kala mirrorless CM 33 megapixel iko sung na amo only body 186 lens sana bulung ti kaham na tongo brother nengke kaham da
James iko mo 186 mo buni lens ba just pon se sao kisa wedding ro cover khana ga ke kurung na dita 24 ni 24 lens Sony wasukon phain bla full frame ning ke biko no nuk chakli ala ko mo 1850 singmani musao দুটা কাভার খাইমানো 18 no cover খাইমানো 15 no cover খাইমানো কে কাইসা বাইনো omo F4 omo asuknya tongo ulang phunu kono no lens kaisa ka ham tong ka ham no brother 1.50 burning ka brother angke no yang te logo siminu ma bai sini meng dong ka kumulung ni da 1.5 ni bisingo sekang body na di ingke lens le hano normal basic chart nai na di iko ma rok 50 rupono 19,000 ka man tong e sing mani bo tong dam komono full frame onga ko mo rom di crop 35 rok ma mano no 50 by 35 angle amsung man naita 50 tha bapa no full frame body orke khoaini khoaini এই কমেন্ট পড়ি নাই নাই দেখি সাকো জেমস চিফরা সান্টং বব খোয়াইনি ন খোয়াইনি ব মানে বকে আনি খরক দলটা বাবানি কক সালাই তো মনি ইয়াং টিকে ইকো নাই দিও মো সিংমা 30 mm 28,000 1.4 এপাসার কেন নি বিসিং বমন সানো কেন নি বিসিং বমন সানো কেন তো R6 ni hoite se kaham phayu tai yang tolaw tangle ungsa gyata R6 R6 Mark II ro ko komi thami keble 149 se koi 2 lakh pas 15 dongmani R6 Mark II phan na ding ke komi kale 1.5 lakh ke tabu ro na khake 50 ni upor kom nghamu R6 carry da no ani nin gembal bom sung khamang post tong khable Durga Puja okay nadi
Angka tahu Sony no sajago kisah Timothy hai Timothy ni Sony dang kamu Sony bot series sing kamu fokus tong kable oh game balde ang ba mutu se pok thami kali model number ro model ro Jion kren umono blana oh 20-21 ni bising फायनाय गिरिब गोनां रमजांनाय हेन्डेल आमंखौ सनी नो केरी खायमानाय ओ चिकन आं थाइजों फुनुंमानि इको अमो केरी खायमानो अमो चिकन सासे ब्लॉगर अमो स्ट्रीम खायथानि रंग यूज खायजोंनाय सोनामोन गाहाम अमो क्वालिटी आंखो नो नों देलांनि बिसिं नाना आंगा के R6 Mark II दा देलागो सकपाय के आंगा हम जावनो R6 Mark II हम पूरा फुल फ्रेम रो 60 fps जरते 4K वा 60 fps जरते फुल फ्रेम रो डायनामिक रेंज बो गाहाम स्ट्रीम डिलेंग उना किसा आनी केबल जियन वेबल हमनो साइमन कामस इको आं थाइजिं सनी फुनुंमोन हमनो कोनाय उयो मंके किसाव को हेवी सिंगनाय केनन के Sony Mark IV नाडी बिसक ताबुक 96 लेन्स सह R5 Mark II नाडी बिसक थांग 24/105 लेन्स जहन बियांग कमाखा जहन मियाबो जहन पाया निनी प्रोजेक्ट रक बाहाय तकलाय कोइता कंप्लीट खायका
kusulok kala sati ini kendel sande pano sip aret kan gembal kiri aret nin gembal kiri ongo aret tak busuk bahna channel aret 17 1,60,000 1,00,000 rogon mano no 1,00,000 rogon mano no Chawam bonati market price tabuk 1.5 lakh 1.5 lakh mane 1.5 lakh tamako iko 90 euro online no 17 che price bien thaga price unavailable supply kis kiri ustogo price si bien thaga ble iko price 1,60,000 1.5 lakh iko 1,60,000 punuk tongmala body simi lens adapter ando adapter tongo adapter paina phaji adapter use khaja gya Canon ino original agini lens mano use khaimano crop ni phano taksu sorticha body simi kaham sai paina gradi lens nung okusi lens tabuk 45 mm kok manta 1.2 aperture ekdum kaham eben amo 45 rok thang ta starting khanya ga ke 50 mm no 35 crop ke 35 rok amane 50 mm theba pano ogong na cha white kaham no manu anro haya anro lens by test khaine pedi Canon lens I don't know 1,05,000 oh 1,05,000 body apno iko mo starting go use khaine khamu 15 mm 50 mm full frame no direct ano tongo mo kaisa okay ta kaisa 16 mm ultra wide nana bagi 16 mm omoro koto use khaji ga mo kubula aperture kabang okay
iko mo tingkon ro tongo kaisa amo 24 to 105 16 mm ko skri kala biang uthangka nang wedding cover khanya hanga ka wide ro ka hamda man yo 50 mm by wide mota muti nang ka hamano like nang crop sensor 50 mm je t-shirt a amun se table wide mano direct khibe ko 24 mm paina do mo multiple wide bo ungo wide bungo tai half bo nai mono mo o kaisa bano nang cover khai mano o যেমন 16 mm by ang khalai mani wedding decoration namani 16 mm by amo haisiming yata asang galak amsak omo bakhe 24 mm bakhe hapono mid range bonai mano decoration rok nana ka omo khalai mano 16 mm se nukjakliya rang tong khe to jes bonai mano hapono jugar ma khayota 16 16 mm se nukjakliya angma R6 amo Mark II by khlai tongmani quality bahai nala 1080p busu thang light rok mo hairoi thirty five mm na khake 50 ni shot rung nai mano cover khai mano haita 35 by inga ke o 50 gana rung ni shot nai mano 24 gana rung ni shot nai mano o yang 20 dollar ni khe nai mangalang nang wedding o 20 dollar ni shot mangsima na bele 20 mm dollar ni white nana bagita hingke o close ba busle naja wedding close busung na ba nang crop by o 18 by busus tongkomo o mo crop sensor ni o 18 by 45 da buzubun kaisa tongmani ambai mangse na la 18 by busung man tongnai sita 16 mm nangjo angke wedding cover khane bagi nung moja nangjang ekdom kulu shot nana hanga ke ba kulu shot nana hanga kisa go subject kulu so thanglita am banya 16 mm banya am 16 mm banya cover khai kibe bele 50 mm by 50 mm kaisa tono amo o jemon kulus nana pur rogo khulugina ota angke wedding to decoration shot pura 16 mm by angke kaipur rogo bo kaipur rogo pula full wide ma angke o ko gate kasu thani rogo white no nango
Oke, stream kulus kaise nai. Kana